تو کریمی من کمینہ بردام، تو کریمی من کمینہ بردام، لیکن از لطف شمع پروردام، لیکن از لطف شمع پروردام، تو کریمی من کمینہ بردام، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یاد او سرمائی معبود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، سید و سرور محمد نور جاں، مہتر و بہتر شفیع مجرمان، چون محمد پاک شد از نار دود، ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود، شہباز لامکانی جانیو، رحمت للعالمین در شانیو، مہترین و بہترین انبیاء، مہترین و بہترین انبیاء، جز محمد نیست در ارض و سما، جز محمد نیست در ارض و سما، آ محمد حامد و محمود شد، شکل عابد صورت معبود شد، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، یعنی دیدے پیر دیدے کبریاء، یعنی دیدے پیر دیدے کبریاء، ہر کا پیرو ذات حق را ایک ندی، نئی مریدو نئی مریدو نئی مرید، ہر کا پیرو ذات حق را ایک ندید، نئی مریدو نئی مریدو نئی مرید، نئی مریدو نئی مریدو نئی مرید، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم،
शम्स तबरेज़ी नशुद ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद तू करीमी मन कमीना बरदाम लेकिन अज लुत्फे शमा परवरदाम. You are the gracious one, and I am the ignoble. Now waiting at your door, oh my cherisher. With devotion, life becomes beauteous. And without, what is life but disgrace? Remembrance of him is the foundation of faith. Beggars transform into kings due to his remembrance. Liege Lord, O Muhammad, you are the light of our lives, the mighty and the best intercessor of the wrongdoers. Since Muhammad was purified of worldly things, whatever direction he turned is found the face of Allah. The noble soul of his is like a falcon of the highest heavens. Being the mercy of the world is his eminence. The mightiest and the best of all prophets is he. Except Muhammad in land or sky, there is none worthy. He is the praise of God, divinely praised in abundant. He is the reflection of God in the shape of a worshipping servant. The friends of God are like God because he is their friend. And in this way, he who has seen his master has seen God's glory. If one doesn't see his spiritual master as a reflection of God, he is not a disciple, not a disciple, not a disciple. Maulana could never be Maulana Rumi. Maulana could never be Maulana Rumi if he had not devoted himself to Shams Tabrizi.